Flair FM. Follow us on Twitter @FlairFMSA. Sihle sizwa ngobatsho bona ngakwamhlanga kubhenywa iNyaope. Kade sike siyifle FM siphumile saya ngakwamhlanga eCrossini sayohubhulula iNyaope. Silitholile ilutsha libumbene isigubutshwane badlala amadice begodi sababona bayibopha iNyaope ngamehlo. Njeke sifle sikulethele yona eduze mbukeli bona uyibone bona into bani begodi ibotshwa njani. Bayafuna ukuphuma bayalinga kodwana kubonakala ngathi akunamuntu ofuna ukubarhelebha namkha akusilula bonyana bakuthole irhelebho bona nje bayalifuna irhelebho. Mina ngelami ibizo ngingu-Emmanuel uKosnati wakamthimoni. Kazi le iFlair FM uyasithola lapha kuFacebook kuFlair FM SA nakuTwitter @Flair FM SA. Kazi naku-YouTube channel yethu siyatholakala kuFlair FM SA. Ngithokoze.